Kitabu cha Yeremia mlango ni wa 25. Mwaka wa 4 wa kutawala kwa Jehoyakimu mwana wa Yosia mtawala wa Juda, ndoro kala mwaka wa kwanza wa kutawala kwa Nebukadneza mtawala wa Babeli. Mwaka huo neno la Bwana ziliza tosa Juda ramzira Yeremia. Baina bi Yeremia akiambira tosa Juda na osma kala Yerusalema akiamba. Kwa miaka 25 kulazira mwaka wa 13 wa Josia mwana wa Amoni mtawala wa Juda hata vivi. Neno la Bwana riza kalari kinzirira na minza kalani kinena nani kwenda ila kamsikizire bule. Iza Bwana zakala akimuhumira humikia manabii kwenda ila kamwasirikizire kamare au manabii mangwamba kila mtu na arechengirazi na maendo gemai mkaenda vije mdakala kaiza insi aliyo Bwana wa mpanini na karenu hata kare na kare tuwe milungu mingine na mkaihumikira na kuyabudu. Msinihende nikasukirwa kwa vitu mrisho vitengeza na mikono yenu yenye na msinda muhenda vibule. Bwana anaamba ela kamunisikizire bule ili munisukize kwa vitu mrisho nitengeza yenye na mikono yenu na kuzilumiza yenye. Kwa vivyo Bwana wa majeshi anaamba vivi kwa kukala kamnisikizire lolenda kunzumanya tosa mbari za kwa vuri na humiki wangu Nebukadneza mtawala wa Babeli ndahenda maipige nsi na makalao mumo na mataifa gosi jirani ndanonga kamare na nihende makala utuwa kwa gosha kumakwa na nsi yawe kale ganzo kare na kare nda usasauti zosi za furaha na kuererwa kakundakana na sauti za bibi harusi edu bona harusi edu hata za lola tusagalo nyumba zenu kazinda kamata insi hiyo sinda kala ganzo kiza mataifa ganda muhumikira mtawala wa Babeli kwa muda wa miaka 50 ela miaka hiyo 50 ndiho goma nda mwangiza lao ye mtawala wa Babeli natu akwa kwa uyu wao na minde hendo yo insi kale ganzo hata kare na kare na minda vienda josirisho amba zulu za taifa riro josirisho ndikwa mochuoni na kutabiriwa ni Yeremia kuhusu mataifa gagagosi. Kiza mandahendo atungwa ni mataifa manji na taolenye nguvu. Na mindari hakulenga na mahendo na kazi zao. Baibu na mlunga Israeli kinamba vivi. Gwiraki kikombe cha divai ya koro ni kupacho. Ukata atua mataifa gosi ni kuhuma ukao. Manwe. Mandehono, jua magwiro ni vilalu. Kwa utuwa umu ushindo uhuri kakahi yao. Kujo nacho. Nikikohokeracho kikomere cha kigeroni Bwana na nikiane so ata mataifa roho kwao yana atoa Yerusalemu na atoa miji ya Juda na atawali yao na maofisa hao ili makale kihuhu makale utoa kwa gosha kumakwa na kulaniwe herejo marijo vivirero angine roho anesani Farao mtawala Misiri na humikie na maofisa na tueosi haungana jeneosi na makalao haungana na tawali ose auzi na tawali ose Filisiti mtawali wa Shilkeloni wa Gaza wa Ekironi na tumareo kalama za sala kwa Ashidodi angine roho anesana atoa Edomu Amoabu na Amoni atawali ose Tiro na Sidoni na nyangamo ya hiri ya bahari Adedani na Tema Abuzi na tosi mapiga msikirira na atawali ose Warabuni atawali ose atu ajeni makala ukonyika angine roho anesana atawali osa Zimuri Ailamu na Amadi atawali osa kwa vuri ahina akure mwenga na tu atawali zosuri mwengu mzima baibada kwa neswa hao mtawali wa Babeli naenda muneswa Bwana kinambira Unyonda ambira Bwana majeshi mlungu wa Israeli anamba vivi nani mremu hahike hata mugwe mkaleka mda ukakaheri kwa utu huo wa mushu ndo wahuri kakahiyenu ela oma kika halacho kikombe wapa tumani undambira Bwana mlungu wa majeshi anamba vivi lazima mnwe kwani lulani naza kuwahenda maiwo mzi urio wa azwa na zina rangu zize ni mdaricho msiajibiwe kwa ajibiwe mdajibiwe maana natangaza viazuru za osima ishio duniani ndio ambacho Bwana wa majeshi vikara mbozo nabi yo ambire gaga gosu wambe Bwana andaruruma kula kwa zulu andadudumiza kula hatue hairi kiza andarurumirajo minsi ya kwake andapiga kululu here mtu kwa mlayo zabibu andapigira lonzo osima lao duniani nisinde ndasikiro hata mwisho wa insi kwani Bwana na kesi na goma taifa anda hukumu Adamu osi na ala gasiri na mushu Bwana majeshi anamba vivi
lola mafa gaza talalira kula taifa mwanga hata taifa ringine nalumutoluka lunaza kula mwisha dunia wakati huo zonye fuza oma ndio kalama zala gwani bwana zindakala we kula pembe hata pembe kaiza yonsi kama ndaririrwa bule hedi ukunzumanywa hedi ukuzikwa mandakala heremavi hohohoti heni arisa rirani na mbolweni matozi galagala ni ivuni heni vilongoza robadi kwani wakati weni wakusinzo uzafika nani mdagwagwa na msinzo hereturume mbizo arisa mandakala kama na hatua kuzama wavilongoza robadi mandakala kama na hatua kuchimbirira sirikizajo arisa marirajo kuomboleza kwa viongozi arobadi mana bwana nanongera ndiso zao makaloga veri kanda bandwa kwa utu wa korokali za bwana wananda ukatue heresi imbari chajo makaloge na nsi yao indakala ganto kwa utu wa mushu wa msirinya wa watu na kwa utu wa koro za bwana